Arwaru eru 591 nio mandikithitio guothe bururi-ini murimu ugitamba na gicunji gia 12.5 hari igana. Kaunti ya Nairobi niyo ihinyiriirio makiria thutha wa kwandikithia arwaru eru 422 ikirumirirwo ni Mombasa na arwaru eru 34, nayo kaunti ya Kiambu ya gatatu na arwaru 19. Arwaru aria mahonete ni 561 ona gutuika thibitari-ini kuri na arwaru 1,483 na hari aya 189 mari ICU. Ikuũ iria ciandikithitio ni 24 na ciothe ni iria ciacereirwo kwandikithio ihinda-ini ria mieri 3 mihituku. Bara ya kuhurana na murimu uyu igitwarithio na mbere, maabitha borithi barabara-ini ya kuma Nairobi guthie Thika matirakoma gutigirira mathaa ma kafyu ni mathingatithio. Nimesema ile watu wako na hiyo mabarua wawe kwa ile. Nyinyi mnaingia huko kufanya nini? No andu aingi ni aria marakaya uria marekora mahingiriirio nyambo-ini ici thengia wa gukorwo mari na marua ma kumetikiria gukorwo nja mathaa-ini macio. For people who have papers, there's no need of them being kept here. Po marutira marua na turirehe nginya marua ri matirenda kuona. Kweri ni na mwana wakwa no tukorwo turiraha tuma. Some are reporting that they are taking sick people to their houses or either to the hospitals. We agree, we are giving them an opportunity to take their sick to the hospital. But some of them are saying they are sick, whereas they are drunk. Nakuo kaunti-ini ya Murang'a, thirikari ya kaunti iyo ni yambiriirie kumurika matura ma Mukurwe na Njai-ini mwena wa Gatanga kumana na wongerereku wa arwaru a murimu wa COVID-19 aria makoretwo makiandikithio kuo. Zaidi ya watu 50 wameshakuwa wamepimwa na wakaonekana wako na virusi vya COVID na baadhi ya 7 wamefariki pia, na tumetoa mikakati ya kwamba kwanza tumefunga biashara za bar, za pool tables, mikahawa na biashara zingine ambazo zinaleta mkusanyiko wa watu. Zote tumefunga katika eneo hilo. Gukinyiria riu andu milioni 1.72 niyo mamukirite njanjo ya COVID-19. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.